Bismillahirrahmanirrahim. Me do armen me soykuri nono kendikurdu masjidul iman yakon kurma behe gotum ei solar panel beenu kogge yakon kurma beunu e basume den mi miski tuge masekken ni maluma e basume nani bihidu terega emarundu ummid kurani mi muddat terega mi masekke ni mal beenu ekam den tibe fol masekke korom gendawairu ibskahala datkame nuniya ministry saidum kuranjehe ibskame ojiya alun ishara kolli e ba alun mi ham furiham kodden den alun men warabboda ede edme mi muddat terega e masekke konnin malu e alun men warabboda beenu makam den engodanwane mi masekka alun men kuriyam megendani e rais ibrahim musaliyoge waad fulen e rajyege miskitta solar panel beenu koggen AC kurun emema e project ke dashun kuriya genda masekkate mi naano ummid kuran kuriyan wettaga hama mi feshe ar tereges mi fada intizam take kuriya revi ham jegen dane kam yaun men ge amazaki rajyega huriha miskitta deyahara baage muddat terega AC kon nimmalu ema e masekke e onna duhan nimmalwe to alun migrat kurbiya masekke quran ema dese far alun minna mi masekke biho terega nimma de umattaka tibe from ebbasse wadaage alun minna ekiga ebbasse lebitiwe tibe from nawara ikhlas sirkuma shukr danno dua ke Allah taala alun minna alun mi quran masekke ka barakalu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया बस काला ताटे वाली आने इशारा कर रहा है ऐसे करो मैं